Barkadong pampaborito. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed balay. Probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Kaulok, Kaantabayo, say lawas kaaro tan kapaborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SPM Mapila-bilay fiagaw na Biyernes Pangasinan, Dagupan. Kaya rin nasa ilik na ibaloy ng kapaborito RJ